Dobro, dobar dan svima i se čujemo. Čujemo li se? Dobar dan. Dobar dan, da. Čujemo se. Dobro, možemo onda nastaviti tamo gdje smo stali u subota ili nedjelja što je već bilo. Stali smo kod Abe Šimića kod pjesme Rastanak sa sobom. Sad ću malo ponoviti o čemu je riječ u toj pjesmi, pročitat ću tu pjesmu. To je vama u skriptama, pogledajte ti Abe Šimića, to je meni 117. stranica, vama je to neka druga, dajte molim vas nađite. Dobro, budem malo pogledao još jednom tu pjesmu, onda ćemo nastaviti dalje. Prošli put sam je samo pročitao i pokušao sam objasniti o čemu se radi. Znači još jednom, da se uvedemo. Rastanak sa sobom. Mi stojimo na rubu svijeta i gledamo u zapadanje zadnjih zvijezda u dubine noći. Sa zvijezdama i mi zapadamo. Mi stojimo već na krajnjem rubu sebe. Ko ispod nas zemlju nevidljivu maknu, da je već daleko vidimo ko zvijezdu. Zamakle su zvijezde, ko od nas može još naslutiti sebe. Rušimo se vječno, naš je put bez dna i padanje bez glasa. Ova pjesma ovdje govori o tipičnoj Abe Šimićevoj temi, a to je tema smrti. Već sam naslov, Rastanak sa sobom, sugerira nam da bi se moglo raditi o temi smrti. Abe Šimić ovdje temu smrti na zanimljiv način obradio je tako da je kroz stihove postupno izveo to kako on gleda na temu smrti. Mi stojimo na rubu svijeta. Stajati na rubu svijeta moglo bi se prevesti kao biti tik bez smrti. Gledati u zadnje zvijezde u dubine noći, gledati u zvijezde u dubine noći, znači gledati kako zvijezde zapadaju u dubinu noći. Sa tom slikom zvijezda koje zapadaju u dubinu noći, također se pokušava predočiti smrt. Znači smrt se predočava sa smrću čovjeka, ovo mi umiremo i tako dalje, i sa samom smrću zvijezda. Znači te dvije stvari se stalno vode paralelno. Sa zvijezdama i mi zapadamo, to je naravno ista stvar. Mi stojimo već na krajnjem rubu sebe. Krajnji rub sebe je još bliže smo smrti. Ko ispod nas zemlju nevidljivu maknu, da je već daleko vidimo kao zvijezdu, to je retoričko pitanje u kojem je već nastupila gotovo smrt, jer ako su zvijezde zamakle, ako su zvijezde otišle, mi smo još malo pa ćemo umrijeti. Zamakle su zvijezde, ko od nas može još naslutiti sebe, znači zvijezde su otišle, mi se više ne možemo naslutiti. Riječ je o tome da umiremo, riječ je o tome da je zapravo smrt već došla, rušimo se vječno, to bi bilo već riječ o smrti, naš je put bez dna i padanje bez glasa, također riječ o smrti. Ako gledamo ovu pjesmu u cjelini, Abe Šimićeve karakteristike možemo vrlo jednostavno pronaći. Kao što vidite, u pjesmi ne postoji interpunkcija. Nedostatak interpunkcije, i to je narušavanje gramatičkih i pravopisnih pravila, općenito je obilježje ekspresionizma, a Abe Šimić je to u svoje pjesme prenio. S druge strane, ova pjesma, s obzirom da je pisana ovako u skriptama centrirano i da, recimo, ova noć je trebala biti možda na sredini strofe, u prvoj strofi i tako dalje, možemo vidjeti da ova pjesma ima vrlo neobičajen grafički oblik. Što ovaj neobičajen grafički oblik sugerira? Upravo ono o čemu smo govorili. Odnos života i smrti povezan sa grafičkim dijelom. To je, znači, ono što je najvažnije. Što je još tu isto bitno? Bitno je da je Abe Šimić svojim stihovima sadržajno gledano, znači sugerirao nam put do smrti, ali put do smrti koja je put u neku neizvjesnost. Jer sama smrt nije ovdje prisutna kao došao je, umro je i zdravo. Već se on smrti približava malo po malo. Rub svijeta, znači tu je negdje kod smrti. Krajnji rub sebe, još je bliže smrti. Ko ispod na zemlju nevidljivu maknu, još je bliže smrti. Znači, to bi se reklo da je to jedna, ovako, mogli bismo se izraziti, jedan sukcesivni zapravo put, sukcesivno znači postupni put ka smrti i usporedba sa ovim zvijezdama. Znači, reći ćemo ovako, postupni put ka smrti,
usporedba sa zvijezdama koje padaju u noć. Zvijezde koje padaju u noć su također jedna ovako tamna mislim jedna slika u biti, slika noćnog pejzaža, to bi se reklo, noćni pejzaž vam je, to znate, nokturnalna jedna slika, koja bi zapravo mogla najjasnije sugerirati smrt i mislim da je dovoljno efektna s obzirom na ovu pjesmu. Sad, ovdje imamo neka pitanja koja ćemo pokušati odgovoriti, premda ja sam malo kasnije vidio, to ću se morati promijeniti, jer ta pitanja su pisana davno prije, neka su možda malo preteška, pa ću ih malo pojednostavniti. Dajte mi samo recite koje je prvo pitanje, koji je to vama broj, jer kod mene su drugčiji brojevi. 893. 893 je prvi, ova Šimićeva pjesma, dobro, hvala. Ova Šimićeva pjesma, sada tu malo filozofije treba, obrađuje ontološku temu. Ontološka tema je tema odnosa čovjeka i njegove biti. Čovjekove biti, čovjekova bitka i čovjekova bića. To je ontologija. Zaokruži slovo ispred sintagme koja nije hiperbolička. To je ovo zemlju nevidljivu. Sve ove druge sintagme jesu hiperboličke i što mi vidimo kroz to da su ove sintagme hiperboličke? Vidimo kroz izbor riječi, da je riječ o hiperboli, da je riječ o preuveličanom značenju. Rušimo se vječno. Znači sam izbor glagola, izbor priloga bi bio sugerira da je riječ o hiperboli. Put bez dna, ovo bez dna, to je inače takozvani prijedložni izraz koji ovdje služi, ovdje on služi kao atribut, u ovom slučaju put bez dna je znači također hiperbolički, ovo bez dna. Bez glasa padanje također hiperbolički. U kojim strofama naslučujemo šimićevski metafizički ocijaj svakog konkretnog entiteta? Sad ovo je komplicirano postavljeno, ovo ćemo reći da u kojoj strofi mi ovdje vidimo odnos materijalnog i duhovnog, to jest materijalnog i kozmičkog. U ovom prošlom pitanju nama nisu ponuđeni ovi isti odgovori koji vama. Molim? Nisu nam ponuđeni isti odgovori koji vama. Nama je ponuđeno rub svijeta, zapadanje zvijezda, dubine to je noći drugčije. i mi zapadamo. Joj, prosti, daj mi rub svijeta, kako je ponuđeno, što je? Znači, rub svijeta, zapadanje zvijezda, dubine noći i mi zapadamo. To je ponuđeno gdje? U kojem? U sintagma? Nama je 894. U sintagma koja nije hiperbolička? Da. Koja nije metaforička. Kod nas je pitanje koja nije metaforička. A koja nije metaforička, pojednostavljeno je malo, dobro, ok. Da čujem, ajde, kako si rekla, oprosti, daj mi još jednom reci odgovore. Znači, rub svijeta, zapadanje zvijezda, dubljine noći i mi zapadamo. Pa sad koja ne bi bila metaforička? Pa ne bi bila metaforička vjerojatno ova zapadanje zvijezda. Jer zvijezde mogu padati, zvijezde kada padaju u noć, a sve ovo ostalo su metaforičke sintagme. Daj mi sad reci, molim te, kako je sljedeće pitanje ti glasi? 895. U kojim strofama naslučujemo šimićevski metafizički ocijaj svakog konkretnog entiteta? Da, to nije izmijenjeno, da. Vidiš, zanimljivo, trebalo je ovo biti izmijenjeno. Ovaj ocijaj konkretnog entiteta, da sad tu nemamo komplikacije s time, to ćemo pitanje malo drugčije preformulirat ću ga. To pitanje znači odnos, u kojim strofama vidimo odnos između materijalnog i duhovnog, uz to što je duhovno ovdje posredovano kao kozmičko. Znači materijalno i kozmičko. Ono sa zemlje i ono što je u svemiru gore duhovno i kozmičko. Ajde, kako bismo to rekli, koja je to strofa? Koje su to strofe? To je C, druga, četvrta i peta. Sa zvijezdama i mi zapadamo, koji spod na zemlju nevidljivu maknu da je vidimo oko zvijezdu i zamakle su zvijezde ko može naslutiti sebe. I ova je strofa oblikovana pomoću gradacije. Sad ovdje je gradacija, to jest uzlazna gradacija, ili takozvani klimaks koji gradi cijelu pjesmu. Cijelu pjesmu nam gradi gradacija. Od smrti, od naslučivanja smrti
i ne da se nije došlo do smrti, do na kraju dolaženja do smrti kao takve. Dobro, sljedeće dvije pjesme su pjesme iz ciklusa Abe Šimićeva o smrti i o siromaštvu. Ta dva ciklusa smo posebno apostrofirali. Abe Šimić, s obzirom na svoje iskustvo smrti, jer je on sam umirao od tuberkuloze i umro sa 27 godina, smrt nije promatrao kao nešto što je dio nekakvog onostranog svijeta ili nešto što je, ne znam, nekakav čovjekov usud. Znači, ono što bismo gledali, jer kada gledamo smrt, da vas sada pitam, a ne mogu vas sad pitati jer nemamo tako koncipiranu nastavu, znači, na smrt se najčešće gleda kroz taj nekakav religijski okvir, jel? I to unutar religijskog okvira vama je najpoznatiji ovaj kršćanski religijski okvir. Abe Šimić ne gleda to na taj način, Abe Šimić to gleda puno drukčije, zato što je sam prošao iskustvo smrti. On na smrt gleda kroz jednu materialističku vizuru. Ta materialistička vizura govori o tome da je smrt ništa drugo nego najobičniji raspad tijela. Spomenuo sam prošli puta da postoji jedna pjesma Bakterije, koja puno zornije dočarava taj Abe Šimićev pogled na smrt nego ova pjesma Smrt, ili možda ona druga Smrt i ja, koja se stalno reproduciraju u čitankama, tako da biste vidjeli kako on zapravo smrt ne naglašava ništa, ne gleda u smrti ništa, ono rekli bismo metafizičko, duhovno, transcendentalno i tako dalje. Dobro, da vidimo ovu pjesmu. Smrt. I smrt će sasma nešto ljudsko. Naležaju se tijelo s nečim nevidljivim mrve, i hropti, i smalaksava, i stenje, i onda stane. Ko kad mašina stane, i stoji, ni makac. I ljudi u to što se zbilo gledaju kao u neki svršen posao, i podižu se kao kad se podižu od stola, a sluškinje se upravtad najviše uzrade. Mati će živinski kriknuti, otac začutati i buljiti njemo cijeloga dana. Znači, od prve strofe kada krenemo, i smrt će sasma nešto ljudsko, ovdje bismo mogli reći da će smrt biti sasma nešto ljudsko. Sasma vam znači sasvim, to je ovako malo arhaična riječ. Smrt će biti sasvim nešto ljudsko. Što to znači? To znači da je on smrt izjednačio, bit će nešto ljudsko, sa ljudskim iskustvom. Jel' tako? Naležaju se tijelo s nečim nevidljivim, rve i hropti, i smalaksava, i stenje, i stane. Znači, hrva se s nečim tijelo, hropti, znači da jako glasno kašlje, smalaksava, znači da smalaksava gubi snagu, stenje i stane. To je jedan ovako dosta zoran opis same smrti, kako je on smrt vidio. Ko kad mašina stane, kao kada stroj stane, jel? Mašina je stroj, to je sambizam. I stoji, ni makac. Sada, on je ovdje prezentirao smrt kao jednu ovako, kroz ovu sliku ovih rve, hropti, smalaksava, stenje i stane, znači kako tijelo zapravo se ponaša prilikom smrti. I onda kaže kao kad stroj stane. Sad kad stroj stane, stroj se pokvari, moraš ga popraviti. Sad ovdje možete također vidjeti to njegovo gledanje na smrt. Smrt čovjeka, on ovdje izjednačava sa smrću pod navodnim znacima stroja. Sad, je li čovjek stroj? Vjerojatno bi se većina pobunila i rekla bi ne, jer to kako čovjek sad može biti stroj i tako dalje. No, postoji jedan pogled na svijet koji se zove mehanicistički pogled, koji može izjednačiti čovjeka i stroj. U kom smislu izjednačiti? U tom smislu da mi ako čovjeka gledamo isključivo njegovo tijelo, znači pustimo sada, ne znam, duh, duša i tako dalje, ono o čemu se govori na drugi način, isključivo čovjekovo tijelo gotovo da funkcionira kao stroj. Zašto? Zato što imamo, ne znam, srce koje pumpa krv, krvne žile, ne znam, su bitne zbog funkcioniranja, ne znam, cijelog tog sustava, pumpa krv u različite organe, svi organi moraju funkcionirati po nekom svom načelu, to morate iz biologije znati bolje nego ja. Znači, i na taj način da se čovjek gleda tijelo, da mu se tijelo može promatrati kao stroj. Sad, duh, duša i tako dalje, to je nešto nevidljivo, to je nešto što ne možeš u tom smislu opipati, pa se taj pogled na svijet može vidjeti. Samo se tome naravno mogu postaviti ova pitanja gdje se nalazi ono nevidljivo kod čovjeka, što možda čovjek i posjeduje. Kaže i stoji, i onda kaže na kraju ni makac. Sad ovo ni makac, to je ono što dolazi iz nekakve, onako rekli bismo,
policijskog nekog žargona, kad se kaže ovom lopovu krivcu kojeg se lovi ni makac, jer je došao do zida i ono, do zida ga se, mu se zapravo reklo da ne može više stajati, jel, da ne stoji više, da je gotovo, jel, i tako dalje. Znači, tako se to dogodilo. Zanimljivo je da on ovdje upotrijebio, znači, i stroj, znači, uplao je tu još jedan svjetonazor, jednu situaciju, i makac kao ovaj dio policijski. I ljudi u to što se zbilo gledaju kao u neki svršen posao. Ljudi u to što se zbilo gledaju kao u nekakav završen posao. Znači, ljudi ravnodušno prihvaćaju smrt. I podižu se kad se podižu od stola. Od stola na kojem su jeli prethodno. A sluškinje se uprav tad najviše uzrade. Ovo uprav, to je upravo, to je isto arhaična riječ, i uzraditi se, znači na jednom početi jako puno raditi. Uzrade se sluškinje kako bi pokupile one sa stola, čaše, šalice, tanjure, pribor, jedači pribor i tako dalje. E sad, kako bismo ovo razumjeli? Ravnodušno se ljudi dižu i podižu se od stola, a sluškinje počinju raditi. Naravno, ovo sa sluškinjama nije doslovno značenje, to je preneseno, metaforično. Tu se može naslutiti da se radi o tome da te sluškinje koje počnu na jednom to raditi, da one zapravo na neki način pokušavaju vidjeti, pokušavaju simulirati da ipak nešto malo života tu ima. U smislu da nije sve gotovo, da nije sve mrtvo i gotovo, nego da ipak sluškinje malo nešto s tim životom, jel? Da one nekako simuliraju život, da one nekako radeći to oponašaju da ipak je nekakvog života malo ostalo, da čovjek ne bi zaronio u potpunu tamu i u potpuni pesimizam. Mati će živinski kriknuti, živinski je živina, to je životinja, životinski kriknuti, otac zašutjeti, začutati, znači zašutjeti i buljiti njemo cijeloga dana. To su tipične, evo recimo ovo živinski kriknuti, to bi bila tipična ekspresionistička slika. Kao da vidite krik kod Munha recimo, Munhov krik koji se reproducira uz ekspresionizam, što svi zapamte, ali rijetko ko to zna na način da se poveže krik, s čime se krik treba povezati. Onaj Munhov krik, ono groteskno lice koje je onako izobličeno, možete povezati s ovim životinski će kriknuti. Znači životinski će kriknuti od nekakvog straha, od tuge i tako dalje, otac šutjeti i buljiti njemu. Evo, ova pjesma je znači jedan način kako se na smrt gleda. Da vidimo ovako. Ove i njoj slične pjesme, znači to pitanje sljedeće, nastale su krajem Šimićeva stvaralaštva. Smrt je u ovoj pjesmi obrađena materialistički. U prvoj strofi nailazimo na polisindeton. Polisindeton je figura konstrukcije ili sintaktička figura gomilanja veznika bez gramatičke potrebe. To je ovaj veznik i. Naležaju se tijelo s nečim nevidljivim rve, i hropti, i smalaksava, i stenje, i onda stane. Što je? Evo, mi nemamo ponuđeno polisindeton. Kako nemate? Polisindeton, asindeton, polisindeton, adiploza i simplok. Šta imate ponuđeno? Anafora, epifora, anadiplozu, simploku. Čekaj. Koje je to pitanje? 800? 99. Barija. Anafora, epifora. Nema, nicali smo one zadatke. Nisam mijenjao, to ne može biti. Pa ništa, onda prekriži jednu i napravi. Ček samo sekundu, ajde. Nema ko prije. Ajde on prije pa kronološko. Daj mi onda stavim mi ovo, možemo staviti malo.
Odluku da Šimića, gdje smo smrt. Dubora koja? Iznad. Ne, 880. Ispod pisma smrt. Dovolj dođe. Reći. Anafora, epifora, anafora. To je jako čudno. To mi je totalno mi je to čudno. Ne znam kako da to uopće mijenjano, evo sad. Dobro. Daj mi malo. Znam, gledam to, nema problem. Čudno da je to, čekaj, ovo je. Još na mikrofon. Ekipa, jeste mi dobro? Ko mora se sređivat? Karla. Od kemije, biologije, hrvatskog, vidite, uskoro sve ću vam početi predavat. Jel' tak, Ilija? Tako je. To bi, ja mislim, bilo najbolje, da ja naučim malo kemiju i hrvatski pogotovo. Čekaj tamo. Aha, dobro, došla je, dobro. Aj, super, da ću moći. Ovo je fakat. Da, ovo je fakat. Dobro, sad smo, evo, baš smo usklađeni, sad da vidimo ovo. Razdvajanje u prvoj strofi, sad tu prekrižite jedan odgovor, ovo ću reći da ovo ću morati vidjeti da je ovo krivo. Da je to znači polisindeton. Polisindeton je znači sintaktička figura ili figura konstrukcije koja doprinosi, znači čemu? Gomilanje rekoh veznika bez gramatičke potrebe. Čemu ona doprinosi? Ona doprinosi s jedne strane ritmičnosti, s druge strane cijepanju samoga stiha ili takozvanoj segmentaciji, znači segmentaciji u smislu cijepanju na segmente, da bi se određeni segmenti naglasili. Ovdje konkretno imate što? Imate znači ležaju se tijelo s nečim nevidljivim rve i hropti, i smalaksava i stenje i onda stane. Znači riječ je o tome da je on svaki ovaj dio ovdje je on što učinio. Svaki ovaj glagol je on posebno istaknuo, zato je stavio i. On je mogao ovo recimo staviti ovako. Naležaju se tijelo s nečim nevidljivim rve i onda dole samo posložiti u svaki onoj stih hropti, zarez malaksava, zarez stenje, zarez stane, ali ne bi dobio isti efekt. Ovako, kad je stavio i, dobio je efekt da je to pojačao. I samim time je to zato učinio. Polisindeton je još jedna figura, to nismo sad posebno apostrofirali. Asindeton i polisindeton. Asindeton je bezvezničko nizanje riječi u stihu, jel? Asindeton i polisindeton su figure koje su za ekspresionističku poeziju jako karakteristične. Zašto? Zato što one funkcioniraju na takozvanom gomilanju. Gomilanju čega? Gomilanju riječi, gomilanju nekakvih dijelova stihova i tako dalje. I to je ono što je naravno bitno. Ko kad mašina stane i stoji ni makac.
Ovdje razdvajanje rečeničnih dijelova u zadnjem stihu prve strofe pridonosi. Kao kad stane, kao kad mašina stane, znači imaš točku, i stoji ni makac. E sad, opet je on ovo razdvojio. On je mogao ovako reći, i stane, kao mašina, stoji ni makac. Recimo, staviti to u obliku zareza, recimo zarez između toga. Ili podijeliti ovaj stih u recimo 2-3 stiha, pa onda to iskombinirati na taj način. No on to nije učinio. Zašto? Zato što je dobio stane, kao kad mašina stane, i stoji ni makac. Time je dobio što? Dobio je ritam. Dobio je ritmičnost ovoga stiha puno veću. E sad ovaj postupak da se tako stih sa točkom, da se stih tako cijepa, ili kao što nekog segmentira, to je jedan pojam koji niste radili pa vas neću opterećivati, to je takozvana parcelacija. Ona se koristi najčešće, ako takav slučaj vam ikad dođe, prema ne morate znati naziv pojma, on se najčešće koristi ili da bi se dobio ritam, ili da bi se kao kod polisindetona dobilo značenje. E sad, u većini slučajeva za vas će biti ritam, jer se od vas ne traži znači, stvaranje odnosa između ritma i značenja, jer je to malo komplicirano. Glagol uzraditi ima kakvu vrijednost ovdje? Znači nije stavio glagol raditi, sluškinje počnu na jednom raditi, nego je stavio uzraditi, stavio je znači nešto, one počnu na jednom puno raditi. Što bi to značilo? To bi značilo da je to stilski bolje, stilističku vrijednost. To je stilski je ta vrijednost bolja. Posljednja je strofa oblikovana kao ekspresionistička metafora smrti, tipična ekspresionistička pjesnička slika. Tipična ekspresionistička pjesnička slika. Znači, mati će živinski kriknuti, otac začutati i puljiti njemo cijeloga dana, tipične ekspresionističke slike u kojima je situacija takva kakva jest. Dobro. Da vidimo sada što ćemo o toj pjesmi, ćemo što god zapisati. Idemo zapisati nešto. Znači, smrt. Smrt. Znači, kao što znamo, tema nam je standardna, to smo govorili. Možemo reći da je smrt se poima kao dio ljudskog iskustva, kako smo rekli, materialističkog, zapravo ovo sa strojem nije materialistički, nego mehanicistički, cističkog pogleda na svijet. Jel' tako? Znači, istaknuli smo polisindeton. Za značenje. Istaknuli smo što? Razdvajanje riječi u stihu zbog ritma i ekspresionističku pjesničku sliku, zadnja strofa. To nam je ekspresionistička pjesnička slika. Dobro, to smo vidjeli, evo dajte prepišite, pa ćemo krenuti dalje. Dobro, jeste prepisali?
Ne, još sad sam na zadnjem redu. Dobro, ok. Ajde, prepiši. Može. Dobro, i sad ćemo na kraju staviti završnu pjesmu Ručak siromaha. Ručak siromaha, evo ona nam se nalazi dolje. Pogledat ćemo pjesmu, sjetit ćemo se kako Abe Šimić gleda na siromaštvo. Na siromaštvo je uobičajen pogled, onaj sociološki ili recimo rekli bismo ovako klasni, da je siromaštvo dio nekakve klasne nepravde, nekakvog nepravednog ustroja u društvu. No, Abe Šimić ne gleda tako siromaštvo, Abe Šimić siromaštvo gleda kao jedan zapravo potpuni pad čovjeka, slom čovjeka u njegovoj humanoj biti. To je ono što sam vam pokušao ovako malo zorno dočarati, da ne koristim previše filozofskih pojmova i drugih stvari. To je kod Abe Šimića siromaštvo. Postoji svega nekoliko pjesama o siromasima koje su vrlo zanimljive. Čak vam mogu poslati jedan esej, usporedni esej, 2 pjesme o siromaštvu koje su ovako zgodne za usporediti. Ručak siromaha. Jedno pred drugim stide se da sjednu za takav ručak. I dokle jedu, boje se da ne bi jedno drugom život pojeli. Kad ustanu od stola, tišina i težina. Gađenje pred samim sobom u nakazi oba dvoma lica. I svako misli da je drugom ubica i da je krv što teče kroz njegovo tijelo krv drugog. Kao da je jedno drugo jelo. Znači, promotrit ćemo opet karakteristike Abe Šimićevske. Možemo reći da su ovdje interpunkcije skoro da i nema, osim iz ovo pojeli u drugoj strofi. Isto neuobičajen grafički izgled, tišina i težina odmaknuta od početka stiha, kao da je jedno drugom jelo ispod krv drugoga, znači ne do krv drugoga simetrično pomaknuto, već pomaknuto dalje. Jako interesantno zapravo kako se ovo sve skupa radi. Jedno pred drugim stide se da sjednu za takav ručak, znači stide se sjesti za takav ručak, koliko je taj ručak malen. Dokle jedu, boje se da jedno drugom ne bi život pojeli. Znači da ne bi pojeli život, da ne bi pojeli ono što je to malo, jer je hrana zapravo život, jel? Pa to kako to malo život jest. Kad ustanu od stola, tišina i težina. Tišina i težina, to je inače izvanredan opis atmosfere u pjesmi. Jedna izrazito tjeskobna atmosfera, tišina i težina. Gađenje pred samim sobom u nakazi oba dvoma lica. Znači gade se jedan pred drugim i oba dvoma lica u nakaze. I svatko misli da je drugom ubica, svako misli da je drugome ubojica i da je krv što teče kroz njegovo tijelo krv drugoga. Kao da je jedno drugo jelo. Govori se o spoju tih ljudi. Krv koja teče je krv drugoga, kao da su pojeli jedno drugo. Jel? Da je jedan drugome ubojica. U kojem smislu jedan drugome ubojica? Jedan drugome ubojica zbog nedostatka hrane, zbog tjeskobe, zbog zapravo takvog jednog strašnog osjećaja. Taj osjećaj siromaštva, to je jedan strašan osjećaj koji je zapravo ovdje prisutan. Ova pjesma je dala
znači te neizmjerne emocije koje su prisutne, jel? Ali jednu nevjerojatan je ovo opis atmosfere. Ovo je atmosfera zaista tiskobe, koju čovjek može osjetiti ovdje. Dobro. Siromaštvo se pojavljuje 903 u postekspresionističkoj fazi. Ono je tematski obrađeno kao, to vam je ovo, ontološki pad čovjeka, znači slom čovjeka u njegovoj humanoj biti. Ontološki znači u smislu biti, ontologija je u smislu biti, jel? U prve dvije strofe nalazimo što? Konotativnu pjesničku sliku s ručkom kao centralnim motivom. Znači pjesnička slika koja je konotativna, o tome smo govorili što je konotativno značenje. Konotativno znači u ovom smislu preneseno, premda konotativno ima i druge dimenzije. Pjesnička slika sa ručkom koji kao centralnim motivom, znači ručak koji je provodni motiv. Konotativni leksemi u trećoj strofi koji nose konotativno značenje, u ovom slučaju preneseno, su leksemi tišina i težina pod B. Tišina i težina. I treća strofa, i svako misli da je drugom ubica i da je krv što teče kroz njegovo tijelo krv drugog, kao da je jedno drugo jelo. Svako misli da je nekome ubojica, znači kao da je jeo jedan drugoga. To bi bila obrada motiva siromaštva hiperbolom. To je znači hiperbolička obrada motiva siromaštva. To se vidi kroz izbor riječi, kroz izbor motiva. Znači ubojica, jel? S druge strane, obrada motiva siromaštva, znači kao da je jedno drugo jelo jedno drugo, znači taj dio je također prisutan, jesti jedno drugo, krv što teče kroz njegovo tijelo. Dobro, to nam je bio A.B. Šimić. Budemo sad zapisali što god ovoj pjesmi, pa ćemo onda njega završiti. On je u eseju istaknut što se tiče poezije i tu treba dobro obratiti pozornost na sve ove stvari koje su se radile. Znači, rekli smo siromaštvo kao tema, tako. To smo rekli da je to taj ontološki pad čovjeka, što ste rekli, slom čovjeka u njegovoj biti. Naglašene su što? Atmosfera, to je ovo tišina i težina. Zatim jako česta figura je hiperbola. Dočaravanje tjeskobne atmosfere i motiva. Dobro. To bi nam bilo to što se tiče A.B. Šimića. Sad možemo krenuti dalje. Možemo vidjeti dalje autore koji nam slijede. Pogledat ćemo znači sada dalje ova naša 3 eseistička dijela koja nam slijede, a onda ćemo sljedeći put se malo prebaciti na jezik jer se njime nismo zadnjih puta bavili. Sljedeći nam je Krleža. Krleža je počeo svoje stvaralaštvo u ekspresionizmu. Evo, prije nego krenem na Krležu, ono što morate znati o Krleži nije samo jasno dijela koja ste čitali, trebate poznavati, čak i one ulomke ako ste stigli raditi, jer danas se mahom koncentriramo samo na ovo što vam je vezano za maturu. Prije svega Krležin opus treba poznavati u detalje. Znamo da je on bio vrlo svestran stvaratelj, da je on pisao i poeziju, i prozu, i dramu, i među diskurzivnim oblicima se
istakao u kritici, u feljtonu, u polemici, znači njegov golemi opus koji je ostavio treba poznavati znači na razini svih tih dijela i njihovih naziva. To je ono što se kaže uči se ko pjesmica. 8 ili 7 ili 8 Krležinih romana fino izbaciš iz rukava. Drame njegove, isto jedno, 10-12 drama odjednom. Pjesničke zbirke, fino. I tako dalje. Sve njegova djela, njegova se moraju sva znati. To je prvo i osnovno. To je na koncu konca vezano i za to što nam je on ostavio iza sebe. Mislim da takvog čovjeka koji je jedan od temeljnih ljudi u 20. stoljeću, da ne znamo njegovu dio. Malo ćemo podijeliti, ajde ja ću sada, s obzirom na ovo što imate u vašim esejima, imate povratak Filipa Latinovića, Baraku 5b i gospodu Glembajeve, ja ću podijeliti to uvrstiti u neke stvaralačke faze. Krleža je počeo u ekspresionizmu, znači što se tiče ekspresionizma, kod Krleže je, ajde doćemo nešto i zapisati, kod Krleže je počevši on je počeo u ekspresionizmu, ali itekako je stvarao kasnije i kroz novi realizam. I kroz kasnije drugu modernu, jer on je, kao što znate, 1896. rođen, a umro je 1981. Znači, proživio je jako dug životni vijek i znamo da su njegove sve stvari prisutne. U ekspresionizmu je nastala lirika, zatim novele, i to ove koje su vezane za hrvatski bog Mars, jel tako? Novele i dio drama. Dio drama je nastao u ekspresionizmu. Između novog realizma i druge moderne vam nastaje povratak Filipa Latinovića. I gospoda Glembajevi koji su drama. Što se tiče eseja, imamo znači Baraku 5b, imamo Glembajeve i Filipa Latinovića. Filip Latinović je stavljen prvi, ali ja ću krenuti od koja je malo dolje, ispod Baraka 5b, jer to je ekspresionistička novela iz zbirke Hrvatski bog Mars. Evo dok ovo prepisujete do kraja, nekoliko riječi o tome. Zbirka Hrvatski bog Mars je zbirka ekspresionističkih novela kojima je dominantna tema rat, i to Prvi svjetski rat koji je poharao Hrvatsku izrazito. Zato on piše te novele sa određenim hrvatskim motivima. To naravno nisu, mislim, hrvatski su motivi, tu ima motiva naravno i sa ovog, ne znam, galicijskog bojišta i tako dalje, znači cijeli ovaj prostor tu, zapravo Balkana, jugoistočne Europe koji je bio zahvaćen znači, Prvim svjetskim ratom, jel? Tako da je to praktično to zapravo, i zato hrvatski bog Mars kao rimski bog rata, ovdje je stavljen u naslov. To je pomalo ironično, jer bog Mars zapravo označava boga rata, i to je takva situacija. Dobro, jeste prepisali? Da. Jeste, dobro. Idemo onda vidjeti malo nešto o hrvatskom bogu Marsu. Iz hrvatskog boga Marsa nije zgorega znati neke naslove. Ajde, nećemo svih 8 naslova, ali ajde makar 3. Baraka 5b, Bitka kod Bistrice Lesne, i Domobran Jambrek.
Ono što znači ovo objedinjuje znači tema rata. Tema rata. Ovako, probajmo malo sad se sjetiti, Baraku 5b ste nedavno čitali. I kod Barake 5b postoje neke stvari koje su jako bitne. Prvi je odnos među likovima. Glavni likovi su Maksimilijan Akselrod, grof Maksimilijan Akselrod i student Vidović. Maksimilijan Akselrod i Vidović. Zatim, atmosfera u baraci, opis barake. Zatim onaj fantastični mimohod koji je bio organiziran u baraci. I ekspresionistički jezik i stil. Odnos među likovima Maksimilijan Akselrod i Vidović. Maksimilijan Akselrod je bio, znači, onaj koji je, znači, bio u onom malteškom redu, jel tako? I on je važan za znači, taj dio, on je bio glavni tamo u Baraci 5b. Vidović dolazi kasnije među ranjenim studentima, on zapravo umire, prate se smrti svih onih vojnika, Njemac, Slovak, Mađar i tako dalje. Sad ja to vrlo grubo prepričavam, to ste trebali ako pišete provjere čitanosti ili na neki način provjeravate čitanost. Onda ste trebali to detaljnije pročitati, pa onda dobivate kod takvih stvari pitanja određena, jel? I to je ono što je znači tu prisutno. Atmosfera u baraci je zapravo vrlo jeziva, oni stalno dovoze ranjenike, odvoze mrtvace. Jeziva je ona cijela atmosfera, recimo jako se vidi onaj opis barake, na primjer opis magazina gdje su držali alkohol, zatim opis one kupovnice koji je stvarno odvratan s onom gnojnom vatom i s onim muhama i onim svim motivima, zatim recimo kako se, ne znam, s jedne strane umiru ljudi, ranjenici, medicinske sestre tamo i oni drugi, ne znam, piju u to vrijeme i tako dalje i tako dalje. Znači jedna vrlo, vrlo kaotična scena. Mimohod je takav da zapravo ranjenici dolaze i vrše mimohod oko barake, a što se tiče ekspresionističkog jezika i stila, to možemo na temelju ovoga ulomka vidjeti. Tu je taj ekspresionistički jezik i stil zaista jako, jako razveden. Pročitat ću ulomak, pa ću onda iz tog ulomka još neke stvari vidjeti i to je malo dolje ispod Filipa Latinovića, znači ja sad to scrollam dolje 83, stranica 84 Latinović, Baraka 5b dole ispod. Evo, tu je, pa ćemo onda ću lijepo malo ću pojasniti, čak na ovom ulomku, evo recimo što se tiče ekspresionističkog jezika i stila, to se posebno treba analizirati, tu ima dosta posla. Ja ću na ovom ulomku vam probati vidjeti što je zapravo sve, pa ćemo time se nadovezati na ekspresionizam i još proširiti naše znanje, jer kod Abe Šimića smo imali, to je zapravo zanimljivo, jednu vrstu ekspresionizma, jel tako? Dok kod Krleže u Krležnoj lirici, koju nemate za esej, ja sad se ne stignem njom baviti, da recimo štohavsku liriku radite, da radite pjesme i to, opet postoji jedna greška tu, mislim greška u udžbenicima. Ona pjesma Snijeg, ona se stalno reproducira već 30 godina, stoji ta i 40-50 godina, stoji ta ista pjesma. Umjesto da se prebace recimo neke pjesme koje baš zorno dočaravaju ono što je ekspresionizam, ratni ekspresionizam u punom smislu te riječi. Ne znam, pjesma Naša kuća ili pjesma Plameni vjetar ili Razvrti psalam ili Smrtni dan rujna ili ne znam, recimo te pjesme bi vam, Naša kuća recimo bi dočarala ekspresionizam u potpunosti. Ali ćemo preko proze sad vidjeti kako to funkcionira. Znači, ulomak Barake 5b. Muhe su sad zaspale u barci i više ne zuje, a tamo negdje u sredini te perverzne lađe krcate ljudskim mesom, tamo gori svjetiljka i sad pliva u polutmini. Tmina, polutmina i bol, neizreciva bol, koja se po dane pritajila, sada diše na sve pore i odbija pod svakim kucajem srca.
Sad se osjeća svaka treskica i najsitnije prepiljene kosti, sad trese nervima potres i baca iz dubine čovjeka gasove kao vulkan lavu. Stišće čovjek zube, cvokoće u znoju, pjeni se, grize jezik i zube, kada se odjednom cijela donja čeljust neka mu istegne i lice se iskrevelji u grimasu živinsku i glas viče iz dna utrobe kao iz rupe studenca. E sada, što je ovdje ekspresionističko? Evo recimo ovaj opis. Baraku je on opisao metaforično kao perverznu lađu. Perverzna lađa. Muhe su zaspale jer ne zuje više muhe. Muhe se na ljudske rane dolaze na ljudske rane. Tako. Gori svjetiljka i sad pliva u polutmini. Tmina, polutmina. Bol, neizreciva bol, koja se po danu pritajila, a sada diše na sve pore i odbija sa svakim kucajem srca. Tmina, polutmina, bol, neizreciva bol. S jedne strane ponavljanje, da bi se dobio taj efekt, tako? S druge strane gomilanje, ono što je kod ekspresionizma bitno, gomilanje, onih polisindetona i to, asindetona, gomilanje, da bi se taj isti efekt dobio. Koja se po danu pritajila, a sada diše na sve pore i odbija sa svakim kucajem srca. Sad se osjeća svaka treskica i najsitnije prepiljene kosti. Sad trese nervima potres i baca iz dubine čovjeka gasove, gasovi su plinovi. Kao vulkan lavu. Znači čuje se sad ovo, sad ono, događa se. Imamo jedan zapravo ovo, sad se tu se treskica, sad nervima potres. To je jedan, vam se zove simultanizam, znači da se simultano se događaju znači određene stvari. Stišće čovjek zube, cvokoće u znoju, pjeni se, grize jezik i usne. Evo recimo ovdje, nabrajanje, gomilanje ovoga, to je asindetsko gomilanje. Znači asindeton jedan, stišće čovjek zube, cvokoće, pjeni se, grize usne. Kad se odjednom cijela čeljust istegne, lice se iskrevelji, glas viče, evo tu imamo i, polisindeton. I tako dalje, i tako dalje. Dobili bismo tu jako puno svih mogućih ekspresionističkih elemenata da bismo taj krik objasnili. Sve ovo skupa, kad gledate na razini cjeline, i pogotovo to možete vidjeti u opisima one kupone, pa onda u opisima onih svih mogućih situacija, jer Baraka 5b je tekst od 15 stranica, to se pročita za čas. Što je bitno? Bitno je da su svi ti opisi i sve te situacije, što one rade? Sugeriraju nešto što se naziva dinamizam. Dinamizam je zapravo to vrlo dinamičko smjenjivanje scena, motiva, tih unutar pripovijedanja, unutar opisa svih tih motiva i ostalih stvari. Zašto? Zato da bi se što? Da bi se dobilo ono od čega ekspresionizam, ratni ekspresionizam, na čemu on počiva. A to je taj efekt rata. Znači u ratu je sve kaotično, u ratu i u situacijama takvim i sve kaotično, ljudi su izgubljeni, kaotični, sve nema reda, nema smisla. Mislim, evo sad nije rat, ali nam je epidemija koronavirusa, pa evo recimo i sad su trenutno ljudi, dobro, ajde, već se malo navikavaju na ovo pritajeno ili glasno ili kakvo ludilo, življenja u svojim kućama i neizlaženja nego do dućana, što već postaje pomalo grozno, ali u onom prvom mahu kad je krenula situacija i sad što prognoziraju sad navodno, kažu da će sad biti nekakav vrhunac u Hrvatskoj pa će pasti, situacija je takva da se što događa. To je ta kaotičnost, ljudi su ludi, na početku kad su krenuli, bili su ludi, bio je živi kaos, mislim, krenuli su kupovati brašno, ulje, šećer, mislim, gomilat zalihe, kao da će se dogoditi i tako dalje. Tako da to vam je sve s time u vezi, kao jedna takva situacija. Dobro, hoćemo malo uzeti pauzu pa onda krenuti rješavati pitanja. Može? Čujemo se? Može. Pauza 5 minuta. Ajde 5 minuta se vratim pa ćemo onda pitanja i radit ćemo dalje. Do 8 smo i onako. Ok.
Jesmo tu? Čujemo se? Da. Dobro. Može. Onda možemo znači krenuti ovo rješavati. Ovo je djelo, naravno, ekspresionistička novela. U istom ciklusu novela gdje je ova smještena, nalazi se novela Smrt Franje Kadavera, Mlada misa Alojzija Tičeka, Cvrčak pod vodopadom i Hodor Lahomor Veliki. Krležine su novele u drugim zbirkama, to jest u zbirci novela. Sve novele tog ciklusa tematski su vezane za filozofska pitanja, za ratnu zbilju, za društvenu stvarnost, za likove čudaka. Vezane su za ratnu zbilju. Koji je lik karikaturalno prikazan? To je lik Maksimilijana Akselroda. U poetičkoj strukturi novele ne pojavljuje se ekspresionistički dinamizam, ironija, lirizacija i racionalne prozne observacije. Znači, racionalne prozne observacije rata. To se ne pojavljuje. Ovaj ulomak oslikava što? Unutrašnje stanje glavnih likova, ne atmosferu. Figurativni opis likova, figurativni opis prostora, atmosferu. Oslikava atmosferu i mislim da je to zapravo značajnije što se ovdje događa. U noveli ne postoji nizanje slika, dijalog, upotreba njemačkog jezika, upotreba ruskog jezika, ne postoji upotreba ruskog jezika. Druga rečenica u ulomku je izrazito ekspresionistička zbog druga rečenica, samo malo, koja je to druga rečenica? Tmina, bol, neizreciva bol, koja se po danu pritajila, diše svoje pore sa svakim otkucajem srca, ponavljanja i interpunkcije. Zbog ponavljanja i interpunkcije. Znači, to nam je ono što smo vidjeli. Ovako, što se tiče, znači, Barake 5b, tu bi bilo zgodno napisati zapravo jedan esej interpretativni koji bi se ticao bilo kojeg od ovih situacija, ili neki lik, ili jezik i stil, ili atmosfera, ili nešto od ovoga. No, zgodno bi bilo i recimo dati nekakvu, u recimo raspravljačkom eseju, kroz Baraku 5b, poslati jednu zapravo ovakvu antiratnu poruku, jer na koncu konca njezina poruka je humanistička, za očuvanje čovječanstva, antiratna, tako. I na taj način mislim da bismo dobili zapravo taj dio koji nam je bitan. Zašto se tiče usporednog eseja, nisam siguran da bi se išta vezano za usporedni esej moglo ovdje vidjeti. Dobro, što se tiče, možemo sada se malo gore vratiti na Latinovića, pa pogledati i Latinovića. Što se Latinovića tiče, gledajte, u ovim pitanjima imate sve ono što je za Latinovića važno, pa ja neću puno o njemu pisati, premda se njega može nadugo i naširoko interpretirati. Samo ćemo staviti neke osnovne stvari, a vi možete onda zapravo dobro, riješit ćemo prvo pitanja, pa ćemo pitanje po pitanje, ja ću objasniti što je što, pa ćemo onda kroz to sumirati i sumarno napisati ono što nam je za Latinovića najvažnije. Krležini romani. Nisam siguran znate li sve Krležine romane, ali evo vam ih ovdje da se podsjetite. 3 kavaljera Frajle Melanije. Vražji otok. Banket u Blitvi.
Na rubu pameti. Povratak Filipa Latinovića. I Zastave. To su romani koje treba znati. Banket u Blitvi, Na rubu pameti, Povratak Filipa Latinovića, Zastave, Vražji otok i Tri kavaljera Frajle Melanije. Kavaljeri su vam kavaliri, to je srbizam. Krležini, znači romani su nam to. Sada, što se tiče povratka Filipa Latinovića, njemu ćemo se, eto, pisat ćemo poslije, idemo malo kroz tekst vidjeti što nas čeka. Vratimo se na skript. Evo. Povratak Filipa Latinovića. Kakva sablasna riječ, frajle. A ipak, koliko je dubokih tajna pokopano u tako vulgarnoj riječi koju panonski foringaši izgovaraju, skupljajući pritom pljuvačku pod jezikom od gađenja i moralnog prezira. Tajne jednog davnog i žalosnog djetinjstva, kada je ta riječ kružila nad dječjim brigama, kao tajanstveni zrakoplov koji je netko jedanput vidio, a nitko nije imao pojma gdje bi se mogao zapravo spustiti. Tu negdje iza živice stoji onaj šipkov grm gdje je veterinarov Aurel vidio jedno poslijepodne jednu frajlu kako leži gola pod crvenim suncobranom. Znači, eto, to je dio iz Latinovića. Sada, ovo dijelo je, tu bismo se morali orijentirati na njegovo žanrovsko određenje. Žanrovsko određenje Filipa Latinovića je kakvo? Da je to roman struje svijesti s elementima romana eseja. Roman struje svijesti smo objašnjavali kad smo radili avangardnu prozu i rekli na koji način funkcionira svaki roman struje svijesti, a roman esej je nešto što vi spominjete kada govorite o romanima u prvom razredu, znači u sklopu gradiva teorije književnosti, ali ne čitate više romane eseje, što je loše. Tomu je tako zato što eto, nemamo vremena, lektire su nam, eto, pretrpano nam je sve, matura, lektira i tako dalje. Inače, jedan sjajan roman koji biste mogli čitati sad krajem 4. razreda, to je roman, upravo roman esej Vladana Desnice, Proljeća Ivana Galeba. Proljeća Ivana Galeba, da sad ne govorim baš o Proljeća Ivana Galeba, roman esej je vrsta romana koji u sebe implementira što? Sastavnice samoga eseja kao teksta, ali kojeg eseja? Onog filozofskog eseja, znači osim pripovijedanja, osim opisa, osim temeljnih pripovijednih tehnika, u tom romanu postoji postoje esejistički ulomci. To se jako dobro vidi, recimo baš i kod Latinovića. Gdje se to kod Latinovića vidi? To se vidi u odnosu Latinovića i Kirijalesa. Konkretno, kako inače prepoznati esejistički ulomak u romanu? Pa šta ja znam, kada iz pripovijedanja, na primjer u Proljeća Ivana Galeba, imate ulomke, njegove su glavne teme o kojima on razmišlja, promišlja i tako dalje, meditira, to su teme znači smrti i tema umjetnosti. Oko teme smrti, recimo, on govori znači, tako da eto, probudi se, znači dođe do jednog pripovednog momenta i onda na jednom raspne jednu tako filozofsku, jednu raspravu, jednu filozofsku, rekli bismo, meditaciju o smrti. Dobro, to nam je to. Dijelo tematizira što? Tematizira povratak hrvatskog umjetnika u domovinu, premda ovog umjetnika i intelektualca, ja sam to sad malo razdvojio, s obzirom da Krleža Filip Latinović je slikar, pa je on umjetnik, ali on je i intelektualac, mislim, ne može baš, rijetko kada umjetnik nije intelektualac, to je vrlo blisko. Tako da ajde, stavite jedno ili drugo šta želite, nije to toliko bitno. Bitno je da razumijete da Krleža gradi likove hrvatskih intelektualaca na jedan poseban način. Hrvatski intelektualac u Krležino vrijeme je uglavnom intelektualac koji se školovao vani, koji je školovan u Europi i s obzirom da je došao iz Hrvatske u Europu, susreo se s nekim europskim, znači, standardima, s nekim europskim mjerilima koja su puno šira od ovih ovdje hrvatskih koje ima.
I što se događa? Posredstvom same europske kulture, posredstvom onoga što Europa njemu nudi, on što čini? Kad se vraća u Hrvatsku kao Filip Latinović, njemu ne preostaje ništa nego da bude posve potišten. Zapravo najčešće završava život samoubojstvom. To je najčešće ta tragična smrt hrvatskog intelektualca, krležinog tipa intelektualca. I sad, da to ne biste samo kao činjenicu znali, da biste to razumjeli zašto je baš to tako. To je tako zato što europska kultura i bivanje u Europi, bivanje nekakvim Evropljaninom, mislim, jesmo mi svi Evropljani s obzirom da smo dio Europe i članica Europske unije, ali je stvar u nečemu drugome. Europska kultura je nešto što je puno šire od kulture ovih naših prostora. Europska kultura je izgrađena na kulturi antike, kršćanstva, srednjeg vijeka, novog vijeka, svega ovoga o čemu vi čitate, učite u književnosti, u filozofiji, umjetnosti i svuda. I biti na takvom izvoru i onda se vratiti ovdje gdje su izvori puno manji, to je zapravo pogubno za jednog intelektualca, je li tako? Krleža je takvo razmišljanje također imao. Filip se opisuje kao tko ili što, kao razmetni sin. Zašto razmetni sin? Zato što je ukrao, na prvoj stranici imate romana, situaciju da krade majci stotinjarku kako bi bio sa bludnim ženama. To je ovako jedna pomalo nezgodna situacija, ali tako, delikatna, i na taj način on zapravo biva razmetnim sinom. On je zapravo prvi razmetni sin hrvatske književnosti. Što se tiče toga, prvi razmetni sin u smislu da znači pokušava se staviti na to da je koncept razmetnog sina je takav da su to sinovi koji, pardon, ne prvi razmetni sin, ispričavam se, prvi razmetni sin je netko drugi, to ću poslije reći, nego lik razmetnog sina je onaj koji dobije novac za trgovinu, za školovanje i tako dalje, ali ga potroši na bludni život, na hedonizam i tako dalje. Konkretno, recimo, prvi razmetni sin je bio Držićev Maro iz Dunda Maroja, nakon toga je bio lik koji se ne predstavlja, nema ime, iz Gundulićevih Suzasina razmetnoga, i evo sad smo došli polako i do Filipa Latinovića u 20. stoljeću. Ovaj dio romana je uklopljen u Filipove meditacije o ženama, to ćemo malo kasnije komentirati njegov odnos prema ženama. Filipova je majka rodom Poljakinja. Na jednom mjestu u romanu, to uvijek pitam ovako, čisto zbog nekog kurioziteta, na jednom mjestu u romanu se pojavljuje njezino ime, pravo njezino ime. On nju naziva Regina, Regina je nekako onako, šta ja znam, općenito, rekli bismo klasično ime, ali postoji na jednom mjestu u romanu se spominje njezino poljsko ime, to jest iz tog imena se razaznaje njezino poljsko podrijetlo. Jer se možda neko sjeća tog imena njezina? Ste čitali roman? A? Da. Čitao si? Pa ako si čitao, nek se drugi jave. Jesi sjećaš na jednom mjestu ti to piše? Sjećaš kako se ona zove po imenom? Ne sjećaš se? A? Kazimijera je njezino poljsko ime. Znači Kažimira je ona. To je sad ovak poljski, sad dobro, ne možete vi poljski poznavati, niti ga ja znam, niti to. Mene je to podsjetilo kad sam prije dosta godina bio u Krakovu, u velikom poznatom poljskom gradu, ima Kažimierz, jedan veliki dio Krakova, to je zapravo židovski dio grada, postoji židovski i kršćanski dio. Kažimierz je taj dio, pa eto zgodno to povezati. Fatalna žena u ovom romanu zove se naravno Ksenija Radajeva ili Bobočka. Ove ostale žene su sve krležine fatalne žene, jednom ćemo se malo poslije baviti. Jedna od njih, naravno, koju znate, to je Charlotte Castelli, to je baronica Castelli. Ana Borongaj vam je žena iz krležinih zastava, Laura Lembach je iz drame u agoniji. Tako da, eto, koje žensko ime se ne pojavljuje u romanu? Koje žensko ime? Melita.
Melita ne postoji. Postoji Karolina, postoji Regina, majka, postoji Bobočka. Bobočka je Ksenija Radajeva. Karolina je bila žena, prva njegova žena, to je prva s kojom je bio. Poslije ću, kao što rekoh, više pitanja o ženama, poslije ću malo komentirati taj odnos sa ženama, koji je dosta bitan. Razgovori su Filipa i Kirijalesa kakvi? Eseistički oblikovani. Filip i Kirijales često eseiziraju, filozofiraju, bismo rekli, u svojim razgovorima. O čemu oni vode polemike? O raznim stvarima, o umjetnosti, o smrti, o životu. Rekli bismo o nekim temama koje su opće ljudske. I upravo zbog tih opće ljudskih tema njihovi razgovori su tako eseistički oblikovani. Tu dolazi taj dio romana eseja koji je jako bitan. Zanimljivo je također što nas pita i sljedeće pitanje, njihov odnos. Odnos njihovih svjetonazora. Odnos njihovih svjetonazora proizlazi iz njihovih struka. Filip je slikar, dok je Kirijales liječnik. I sad je tu naravno što? Filip kao slikar je više iracionalan, idealističan i tako dalje, dok je Kirijales više racionalan, materialistički orijentiran i tako dalje. Znači, kroz njihove odnose mi vidimo zapravo razliku njihovih pogleda na svijet. Mogli bismo 1917. reći da je to racionalizam i iracionalizam, recimo, da su to dva oprečna pogleda na svijet. Dobro, koji se muški lik ne pojavljuje? Ne pojavljuje se Fabrici. Fabrici je u Glembajevima. Filipove meditacije umjetnosti su impresionističke. On vrlo impresionistički govori o umjetnosti, također govori o boji. Boja je također jako važna. Znači boja, dijelovi koji su znači prisutni u tom kontekstu. Filip je u stalnoj metaforičkoj potrazi za kim čim, samim sobom. On je u potrazi za ocem, ali zapravo traži samoga sebe preko oca. To se može protumačiti kao njegov odnos sa ženama preko Freuda. Kad smo radili Edipov kompleks, onda smo govorili o Freudu, govorili smo o Freudovoj teoriji Edipova kompleksa, pa ćemo to kasnije napisati i vidjeti o čemu je riječ. To se vidi i kroz odnos sa ženama. Odnos sa ženama je vezan za Karolinu s kojom je izgubio nevinost, zatim za Bobočku i za majku. Svaka žena njemu na neki način, s obzirom da nedostaje otac, ako gledamo Freuda, predstavlja zamjensku majku. To je interesantno iz toga aspekta. Što se ne nalazi u poetičkoj strukturi romana? Ne nalazi se linearno pripovijedanje. Linearno pripovijedanje je karakteristika realizma, koji je već davno napušten, razgranata fabula je prisutna, unutarnjeg monologa nema gdje ga nema, jer je to zaštitni znak modernističkog pripovijedanja. Višežanrovsko oblikovanje književnog teksta je također bitno, s obzirom na to da se tekst oblikuje i kao esej, i kao roman struje svijesti, da se ti različiti žanrovi ovdje miješaju ili, kako bismo to rekli, hibridiziraju. Ovaj ulomak karakterizira krležijanska rečenica. Ako se vratimo malo na ulomak, vidjet ćemo da krležijanska rečenica zauzima koliko? Evo sve ovo tu, ove tajne, od tajne, prvi, drugi, treći, četvrti red, jednog davnog, do dolje vam je jedna, nije ovo baš pravi primjer krležijanske rečenice, ali ajde, možemo ga staviti tako. Krležijanska rečenica je vrlo dugačka rečenica. Krleža voli rečenice koje su duge, on izrazito koristi takozvanu, to se zove zavisno složena rečenica, zavisno složena konstrukcija, takozvana parataksa. Pardon, ne parataksa, nego hipotaksa. Hipotaksa, znači hipotaktički slaže rečenicu i na taj način dobiva taj dio. Dobro. Dobili smo to. Sad ćemo nešto o Latinoviću i zapisati, da možemo ove stvari o kojima smo govorili.
Povratak Filipa Latinovića. Glavni lik je Filip, ovo je ko K ispalo, sam mislim se brojalo. Je Filip Latinović. Molim. Ja i još neke cure ne vidimo screen, samo vaše ime. Kako ne vidite? Čekaj. Čekaj, vidite ovo što ja pišem, ne? Ne vidimo ništa. Čekajte pa. Jel sad vidite ovo tu u skriptu? Šta sad vidite? Ništa, još uvijek samo ime. Ovo kako vi pričate. Samo to? Pa čekajte pa. Pa nemoguće je. Sad? Sad jel vidite? Ja još uvijek ništa. Pa je to možda nešto problem neki? Ne znam kako je drugima. Kak je drugima? Ja isto ne vidim. Ja isto ništa ne vidim. Ne vidi se. Ne vidi se. Ajde dajte samo sekundu onda da vidim šta je. Da vidim šta je posrijedi. Malo mi je čudno da se ne vidi. Evo sam sekundu. Evo sad se vidi. Sad se vidi, ok, super. Kao što rekao smo, evo, Filip Latinović. Aha. Dobro. Reći ćemo ovako. Lik Krležina intelektualca. Lik razmetnog sina. Lik razmetnog sina, jel tako? I lik Krležina intelektualca, ovako ćemo uzeti. Tema, potraga za ocem. Likovi. Znači, osim Filipa Latinovića, Regina, Bobočka ili Ksenija Radajeva, Karolina, zatim... Profesor, ugasili ste mikrofon. Kako sam ugasio? Aha, tu sam, čuješ me? Da. Sad se čujem, dobro. Kako sam ugasio na kušu. Silvije. Silvije Lipah. Baločanski.
i Kirijales. Zatim, odnosi među likovima Filip i Kirijales. Filip i Kirijales, koji su, što? Sukob svjetonazora, racionalizam i iracionalizam. Odnos prema ženama, i potraga za ocem, to ću sad nastaviti pisati, ajde vi prepišite prvo pa ću nastaviti pisati gore. Jeste prepisali? Da. Dobro. Sada to je znači onaj Freudovska obilježenost. Malo se prisjetimo Freudova Edipova kompleksa, znači Edipov kompleks, znači tu je dijete i to muško dijete, tu je majka, tu je otac. Otac dijete koje se usmjerava prema majci, otac mora raskršiti, to smo govorili bili kad smo radili određene stvari. Sad Edipov kompleks nastaje kako? Ovdje nedostaje otac, majka je malo problematična i što se događa? Događa se situacija da majka zapravo postaje svaka žena postaje njemu kao majka jer mu zamjenjuje majku. I na kraju žanrovsko određenje. Da je to roman struje svijesti s elementima romana eseja. To nam je ono što je žanrovsko određenje. Dobro, time smo Latinovića napravili. Sad bismo trebali vidjeti malo krležne drame, to jest počina Glembajeve. Ajde, prepišite ovo do kraja, pa ću...
Dobro. Krležina drama. Krležine drame se dijele u 3 faze. Prva faza je ekspresionistička faza. Malo ostavimo mjesta, tu ću napisati drame. Druga faza je ekspresionističko-realistička. Ili takozvana ratna drama. A treća je psihološka faza. Iz ekspresionističke faze, naravno trebate sve drame znati, ja ću sad neke navesti jer ih je malo više, su drame Kraljevo, Michelangelo Buonarroti, Kristofor Kolumbo, Adam i Eva, Legenda i Saloma. Ekspresionističke ratne drame su Galicija, Golgota i Vučjak. A u psihološkoj fazi nastaju Glembajevi, i Areti. Unutar Glembajevi su, dobro sad nećemo to tu ovako pisati, Glembajevi su trilogija, Glembajevi su trilogija, koja se sastoji od drama Gospoda Glembajevi, zatim U agoniji i Leda. Sada, glavna tema Glembajevih, ciklusa Glembajevih tema, glavna je propast jedne aristokratske obitelji. Jedne aristokratske obitelji. To je u cijeloj toj trilogiji. Sad ako nas to malo podsjeti na druge stvari, vidjet ćemo da mi zapravo sličnu trilogiju imamo ranije objavljenu, trilogiju Ive Vojnovića, Dubrovačka trilogija, koju niste čitali, a koja ima istu temu i gotovo isti raspored tih događaja unutar te teme. Znači ista tema i isti raspored događaja unutar te teme. To je, znači, u Dubrovačkoj trilogiji imate paralelno s Gospodom Glembajevima U agoniji i Leda, imate Allons enfants, prvi dio je Allons enfants, drugi dio je Sutton, a treći dio je Natarac.
E sad, znači, to je ono što je zapravo tu prisutno. Ok, sad, naravno, gospodi Glembajevima treba reći neke stvari. Gospoda Glembajevi to je salonska drama, znači u njoj postoji komorna atmosfera. To je salonska drama. Osim što je to salonska drama, jako je važno vidjeti koliko je zapravo unutar te salonske drame, koliko zapravo imamo odnosa. Glavni likovi u drami su dramske osobe, Leone Glembaj, stari Ignjat Glembaj, otac, zatim Beatrice, zatim ova baronica Castelli, Charlotte Castelli, zatim Fanika Canjeg, stara Rupertica, Fabrici. To su temeljni likovi. Dramu naravno morate pročitati, to je važna drama, mislim da ste ju možda čak i gledali, postoji znači onaj dio koji je ekranizirana dramska izvedba. Ekranizirana dramska izvedba vam je, to si pogledajte obavezno, čak mislim da to na YouTube-u imate, da si malo ponovite radnju, to jest da ponovite ono što je tu bitno u radnji. To je izvedba u kojoj je Mustafa Nadarević u ulozi Leona Glembaja i Ena Begović u ulozi barunice Castelli. Dobro. Znači, ok, što se radnje tiče, radnju trebate poznavati, no najvažnije su neke situacije. To je da se dramske situacije, Leone Glembaj, znači dolazi razriješiti svoj glembajevski identitet, pitanje glembajevštine u sebi, svog identiteta, koji je došao s njim u vezi, zatim pitanje identiteta kod Leona Glembaja, zatim odnosa njegova s ocem i sukoba s ocem u drugom činu koji je najinteresantniji, zatim odnos prema ocu, odnos prema barunici Castelli, odnos barunice Castelli prema drugim likovima, zašto je baronica Castelli fatalna žena, kao i Bobočka i tako dalje. Zatim razrješenje te drame, kraj i tako dalje. Prije svega pitanje, ste prepisali ovo? Da. Znači, temeljne kategorije. Znači, potraga za identitetom, pitanje nasljeđa, odnosi među likovima,
Prije svega Leone Ignjat. Leone i barunica Castelli. I Leone i Beatrice, to je njegova šogorica. Ok, znači potraga, on se bori sa sobom, Leone Glembaj, između Glembajevske krvi i Danielijevske, znači onoga što je Glembaj u njemu, ono što je Danieli u njemu, i borba između tih dviju krajnosti na kraju rezultira da on ipak postaje Glembaj. To je upravo pitanje nasljeđa. Možemo li mi pobjeći od svoga nasljeđa, od svog nekakvog obiteljskog nasljeđa, nečega što je genetski u nas zapisano, ili mi zapravo na neki način to nosimo u sebi, pa od toga pobjeći ne možemo. Odnosi među likovima, kulminacija borbe Leona i Ignjata Glembaja je upravo u drugom činu, kad se ta kulminacija događa, to jest kad se između prvog i drugog čina dođe do onog dijela kad kaže Hörst du Fabricius Donart, znači čuješ li Fabricij grmi, počet će grmiti, grmit će u Glembajevskoj kući i tako dalje. Ako niste ili sad to čitate ili niste čitali ili ćete čitati, Glembajevi su bili jedna tako obitelj koja je sve svoje situacije rješavala vezano za taj svoj trgovački dio je radila sa prevarama, sa ucjenama i tako dalje. To je jedna tako visoka klasa koja je došla do visokih znači dijelova samo zahvaljujući činjenici da je tako bila ono što bismo rekli loša. I tu se zapravo Ignjat i Leone jako sukobljavaju, onda Ignjata uhvati infarkt, on umire i tako dalje, tu se zapravo događa to jedno, na neki način taj odnos sa ocem biva riješen. Barunica Castelli je ona koja je bila prvotno pokušala s Leoneom kao sa sinom, onda je bila sa starim Ignjatom, njezin brak je bio sa Ignjatom Glembajem, ništa drugo nego jedna financijska transakcija, što ona i sama govori, moj ulazak u Glembajevsku kuću je bio čista financijska transakcija. Ona je htjela svoje teško djetinjstvo riješiti i tako na jedan način sama sebe osigurati financijski, jel tako? Ona je lik osobe koja ima jednu zanimljivu prošlost i koja zapravo pokušava biti u Glembajevskoj kući na neki način prihvaćena. Beatrice je šogorica koja je dominikanka, znači časna sestra, redovnica, koja ima taj jedan vjerski duhovni pogled na svijet, a unutar tog vjerskog duhovnog pogleda na svijet, ona i Leone u prvom činu raspravljaju kod obiteljskih slika i obiteljskih portreta. Jako je zanimljivo da oni sukobljavaju dva pogleda na svijet, jedan ovako racionalan koji Leone ima, jedan njezin duhovni vjerski koji je zapravo priliči jednoj redovnici. To je recimo jedan dio gdje se može, ne znam da imamo sad ulomak teksta, mogli bismo malo o tome raspravljati, to je jako zgodno, premda su to ovakve stvari koje znaju biti malo možda i komplicirane, jel? Ali su zgodne ovako da se o njima popriča. Što se toga tiče, zanimljivo je kako se radnja dalje razvija. Razvija se da Leone Glembaj pitanje svoga nasljeđa rješava na način da on ipak shvaća da je ta Glembajevština u njemu pobjedila. To se događa u zadnjem činu, kada se barunica Castelli shvaća, nakon što je ponovo pokušala zavesti Leona, nakon što je ponovo izvela neke igre da bi ona to sve skupa napravila, ona vidi da je zapravo Ignjat umro i da je Ignjat razbaštinio, preminuo od infarkta, razbaštinio je Ignjat je razbaštinio barunicu Castelli, i razbaštinio i zapravo nije imala ništa i nije ostalo, vidjela je da je osiromašena. Ona ulazi u sobu gdje su Leone i Beatrice, bijesna Horis, i pokušava njima reći da su oni, ne znam, govori ta stara svinja me ostavila bez novaca, okreće se Beatrice, vrijeđa nju, kako se ponaša, vrijeđa njega, znači u napadu tih emocija ona izrazito vrijeđa njih sve,
ali one onda uzima, kad se ona okreće, uzima škare i ubije je. Zabijaju škare, zabija u vrat i ubijaju škarama. Ta scena zapravo pokazuje da on je zapravo zadržao tu glembevsku krv u smislu da su krađama, ubojstvima i svime oni zapravo nastavljali svoju lozu i da on zapravo nije ništa drugo nego zapravo sam Glemba. I ta scena je vrlo efektna kad ju gledate ako ćete je pogledati na ovoj ekraniziranoj predstavi kada se to događa, jer ona zapravo onako silazi na stepenice i pada dolje i to je zapravo jedna možda od najpoznatijih u biti scena krleženih i tako dalje. Idemo malo pogledati u skriptu, riješiti još ovo do kraja i onda smo za danas gotovi. Čekajte, gdje mi je? Dobro. Evo što baronica Castelli mirno i žalosno govori Leonu. U čitavoj ovoj tamnoj glembajevskoj kući vi ste za mene bili jedina traka svjetlosti. Ja sam ušla u ovu kuću iz materijalnih razloga. Sie müssen das verstehen. Meine Kindheit habe ich nicht verbracht wie Sie, auf einem Kirman-Perser 1001 Nacht spielend. S 12 godina ja sam ostao na ulici. Znači, ja nisam ušla, ovo Sie müssen das verstehen, znači morate to razumjeti. Ja svoje djetinjstvo nisam provela kao vi, igrajući se na perzijskom sagu 1001 noći. To je bila neka njihova igra. Znači, ja nisam imala te materijalnu osiguranost da bi ja mogla živjeti kao vi. Tu ona zavodi, to ono ponovno kad ona hoće zavesti Leona, kad ona malo njemu se dodvorava, čisto zato da izvuče od njega neku korist, a onda vidi dalje ostalo. U kojoj fazi krležene dramatike nastaje ova drama? U psihološkoj. U trilogiji kojoj pripada ova drama pojavljuje se Leda. Leda je završni dio trilogije. Nastala je po uzoru na Vojnovića. Sad, ovo kod Vojnovića, rekao sam da Vojnović ima dubrovačku trilogiju i da je to zapravo vrlo, vrlo slično. Tu postoji sad jedan, rekli bismo skoro patrač iz književnog života tog vremena, da je Krleža u biti ukrao tu ideju Vojnoviću, a nije mu to htio priznati. Ali slične drame o obiteljskim tim rasapima i situacijama su bile prisutne i u svoje vrijeme, paralelno s Krležom, kod skandinavskih autora i skandinavskih dramatičara. Kod Ibsena i kod Strindberga postoji jedan naslov, samo sad ne sjećam, mislim čak da je to, ko je to napisao, to ću morati provjeriti sljedeći put, zove se drama Rougon Macquart, samo nešto, neki od njih je to imao, to se nekakav naslov mi je ostao u sjećanju. U ovoj se drami tematizira povijest jedne aristokratske obitelji. Ili krah zapravo, krah je to već. Nije povijest, krah. Kome se baronica obraća? Leonu. Potomak je obiteljske drame, šta je on? On je liječnik, je li tako? Liječnik. Intelektualne rasprave prisutne su između njega i Beatrice. Dramski vrhunac je u trenutku Leonova sukoba s ocem. Funkcija njemačkog jezika je ironična. On koristi njemački jezik često zato što su ta aristokratska klasa, oni su koristili često njemački jezik da bi bili onako, da bi ispali sami sebi što se to kaže, onako, jako pametni, pa su koristili njemački jezik, strane riječi. To je taj pomalo elitistički onako pristup koji je prisutan. Krah u Glembajevskoj kući naznačava se metaforom grmljavine, to je Fabrici S. Donert. Je li tako? Baronica u ovom ulomku forsira ispovjedni ton zbog zavođenja i ponovne koristoljubivosti. Baronica je na kraju drame ubijena škarama. Dobro, jel nešto niste stigli zapisati, možda neki odgovor niste čuli?
Jeste sve zapisali, imate sve odgovore, nešto niste? Aha, ja isto ne vidim screen. Dobro, to smo 938 nisam stigla. Ajde nađemo, 938 kažeš B. Čekaj da nađem 938, nisam... 938 ti je B. Intelektualne su ti rasprave barunice. Dobro, ima još pitanja? Evo tu mi je u chatu, ok. Hvala, dobro, molim. B. Dobro. Onda znači možemo završiti. Molim. Ovo 937, protagonist drame i potomak obitelji Glemba, što nije Leone bio slikar. Ko je sad liječnik? Je, ispričavam se. Da, isto koji Filip Latinović, točno slikar je bio, da. Ispričavam se, to je liječnik moj drugi lik, da, točno. Ja sam krivo rekao, evo, hvala ti na ispravci. Dobro. Evo, provjerite još nešto, ako nešto fali, ako nešto niste zapisali, dobit ćete ove što su ploče te slajdove, ili kako bismo to nazvali. Dobro, jel ima pitanja još? Ne. Nema. Dobro, onda se sljedeći put vidimo. Kad je to vam je rečeno, kad? Sutra? Ponedjeljak. Ponedjeljak, dobro, ponedjeljak, rečeno nam je u ponedjeljak, ok. Ponedjeljak, dobro. U ponedjeljak se onda vidimo pa radimo dalje, ništa. Puno pozdrava. Hvala također, Dženja. Dženja, hvala, Dženja.